Lijep pozdrav, evo nas u zadatku sam s 3n, algebarski razlomci, trebamo zbrojiti dva razlomka. Prvi je u brojniku a na kvadrat, a u nazivniku ax minus x kvadrat. Plus drugi razlomak, x kroz x minus a. Šta prvo činimo? Kad imamo razlomke koji se zbrajaju ili oduzimaju, nazivnike faktorizirati. Da vidimo, prvi nazivnik. Mogao bih izlučiti x, pa to i činim. Znači, izlučim x iz oba ova monoma. Kad sam izlučio x, šta je ostalo u prvom? Samo a. Minus, kad sam iz drugog izlučio x, ostaje x, jer x na kvadrat je x puta x, kad izlučim 1x, ostaje x. Brojnike ne diramo, prepisujemo kakvi god bili, plus x kroz, a ova x minus a, mogu li tu nešto učiniti? Pa baš i ne. Ništa, ne mogu ništa izlučiti, stavit ću samo u zagradu i onda ću vidjeti šta ću s tim. I sad tražimo zajednički nazivnik. Pogledajte zagradu, 2 minus x minus a. Isti do na predznak. Znači, samo je obrnuto. Znači, negdje moramo obrnuti taj predznak. Svejedno gdje ću ja to napraviti. Pa evo, ajde da ja to napravim recimo u ovom ovdje komadu. Znači, ovdje ću izlučiti minus. Budući da se množi s x-om, taj minus ide skroz naprijed, minus x, što znači da će ovdje biti obrnuto. Biće minus a plus x ili ljepše zapisano, da prvo ide pozitivni, x minus a. Brojnik ostaje kakav je bio. Plus x kroz x minus a. Pogledajte, sad sam dobio iste dijelove. Šta ću s ovim minusom? Nemojte ga nikad ostavljati u nazivniku. Popnite ga gore u brojniku. Jer 3 kroz minus 5 ljepše je da piše minus 3 kroz 5. I šta sad radimo? Svodimo na zajednički. Da vidimo. Zajednički je zapravo najmanji zajednički višekratnik. Imamo li gdje x? Evo tu je x, tu ga nema, znači x je maksimum. Zagrada x minus a se pojavljuje tu i tu, znači moram je zapisati. Pogledajte, ako ne znate svoditi na zajednički, to je traženje najmanje zajedničkog višekratnika, ima lekcija na mojoj web stranici, pa pogledajte to. Sad, novi nazivnik dijeljeno stari, to je 1, puta minus a na kvadrat je minus a na kvadrat. Prepisujem plus. Ovaj izraz podijeljeno s ovim, ovo bi se kratilo, sve samo x. Dakle, x puta ovaj član je x na kvadrat. Možemo li sad još nešto? Ako ne vidite, nema problema, ajmo ipak posložiti po redu u brojniku. Po redu mislim da prvo ide pozitivni, pa potom negativni. Pogledajte ovo gore što smo dobili, x kvadrat minus a na kvadrat. Jer vas to podsjeća na prvi na kvadrat minus drugi na kvadrat, da je prvi minus drugi što množi prvi plus drugi. Što je sad poanta? Poanta je, nazivnik je faktoriziran i brojnik faktorizirati, znači pretvoriti u jedan monom. Za sad su dva i pomoć ove formule ću ga pretvoriti u jedan monom. Dakle, prvi član je x minus a, a je drugi što množi x plus a. I gledajte, sad sam ja dobio u brojniku jedan monom, u nazivniku drugi i mogu kratiti. Znači, bitno je sve u obliku množenja. Dakle, što je ostalo u brojniku? X plus a u nazivniku x i možete slobodno tako ostaviti zadatak. To je to. Hvala što ste gledali ovaj video.